Saya ada kawan seorang, isteri dia kena kanser otak. Kanser otak. Masa saya jumpa dia dulu, saya fikirlah kalau benda tu jadi dekat saya kan, saya tak tahu macam mana saya nak manage. Sebab benda tu tak jadi dekat kita, betul tak? Musibah, accident, kita dengar orang sakit, kita dengar family sakit, isteri sakit, suami sakit. Benda tu tak jadi dekat kita, kita tak feel. Kita tak ada urgency, betul tak? Kita tak ada urgency, kita tak ada buat tindakan apa-apa sebab benda tu tak jadi dekat kita. Unless benda tu dah jadi depan mata kita, baru kita akan buat tindakan. Setuju?